mun sang sang atanga INP mezo channel ngai thatu zong zong te in zain chi bai kan bu ka cheu tun tum chu voina Myanmar chanchin langsar zual kan muang ang kan an update lenga chumi ma in kan channel lo ngai thatu te zinga dot soi mai anga min ngai in lo om thina mana kan soi to ang khan thu dik loemo tran lam neya wanga uar taka ani na pel rok khopa soi hi kan du bik lova kan film khur hle ani ti kha kanan soi masanga diktak chuan kan channel hian Myanmar mi puite hi atana sipai council pai kha ka ram tha an nei hi kan du saka ma se chuwa wangot chuan thudik lo kan the dar chuang lo ti kha in lo ram don nia sipai hi atonga takin kan hongot chuang lo boka ami hring te ni lovin a policy zo ka ani kan din ni ti te kha kanan soi masa a in lo ho em long chu tin kan thunar te kanan thriat tir masalok teng cheu anram media te zinga rin tlak sipai council in ado deu te hi kan chiar ngona khitit media te ti Irawati news te tanluin khet ti te hi local media arin tlak pol ni in kan thria a tin media larchin BBC VOA RFA anti mai Radio Free Asia te Democratic Voice of Burma DVB te point an soi chon chin hi kan soi ngam chau ta thin boka local media then khata kanin nga angai chang a omle thin boka chu wangin INP mezo channel atanga Myanmar news kan ti chhuat then te hi kan thulak nei nan ti sual ani ngot lo chuan do ta tlem hle in kan ringani ti kha thuma kanan nei le lokani e Sakain region kani township natchi khuwa chu meini som pakua tukinda riat vel khan terrorist nan hal le ni nan soya nimina kan puanta jibu talin khuwa te chongwa chi khuwa le wet chong kali kho hal tu te tho kha ni nan soi report petuina soidan chuan natchi khuwa hi kil tinatanga hal ni in a khopuin akang ralvek ngeyang atia akan ralvek arin omane Nachi khuwa hi kumin sang ni le som ni le pani January thla khan terrorist council sipaiten an hal towa in som thum vel alo kang towa tuntum a hian in za le som nga chho vel a khopum deuh thoin a kang ral ngei nan ringani Sakain region Shibu township chau myong police station officer chuan na motor kalama let kau kho hal tu te kha meini som paruk chonudar ni vel khan PDF ten an boma sipai lammi pathuman thi ni in natong dragon PDF ten voin khan an soi Sakain region Yiu township pirakat khuwa po meini som pakua tukin khan terrorist council sipai ten an hal le tanta a chung kho hal tu terrorist te chu voin chonudar ni le minute som pali khan khin u people defense force ten draw in an boma sipai pathuman thi ni nan soyani terrorist te hian nimin khan muta kum khuwa an hal toa an pia lok zing zone khuwa ariakin tukin khan pirakat khuwa hi an hal le ni chhun lama chanchin kan riat na nung bera chuan pirakat khuwa le a chevel thingtlang kho som velami te chu mun him ni an riat lampanin an tlan darna sa hle ni nan soya Yiu le khin u township chevela thingtlang khuwa te hi terrorist te hian an hal chhun zom zel dona angkhop mai Makoi region Yisa chulama hian tunlai chu sipai hi azarua lekin an veivak thina meini som atanga som pali inkar khan Minchian district PDF ten chung zinga sipai pathum chu anda thale taphot ni nan soya tranan lak deu chu langai don ni nalang Makoi region Miang township chimlama pandain to khuwa po meini som pakua tukin khan sipai le piuso tri lamin an hal le tabok sipai le piuso tri pol te chu motor parukin kama kholama tangin an luta tukin daruk le minute som panga vel khan twin ma khuwa an thlenga chuta tang chuan pandain to an lut le ni khuwa an lu vele boman ti puak ngala PDF in min lauro se anti niang silayan kap na sa hle boka report petuina report lai voina chanchin kan la khom lai kha chuan in som vel akang ralto ni nan soi Sakain region ayado kho puile nong chi ain kho inkara patrolling na yafeifa terrorist council sipai som ni vel chu meini som pariat nimin tu khan
thunderstorm PDF polin an lambuna captain telin terrorist council sipai panga anthia midang pariatin hliaman tur ni in voin khan an soi hemi ma me ni som pasari nimin pia khan thanto kung khwa in pakhata terrorist sipai te anom khom lain zingda rukvel khan chianduin attack force PDF ten an kap to boka chumi tum chuan terrorist council sipai pariat lion thi to ni PDF lammi pali in hliaman tur boka chutia hliam tur an nu an silai mu azo don mai ta kan chuan an tol kirle ta ni in PDF lam chuan an soi bok tun lai hi silai mu sum dong te tan chuan hausa ko ol du viu don ani hi ti te news buat sai lai hian kan ril ruwa alo lang le thut thina ni mun sanga PDF ten tanan la ka an nun na thap hi ala an bei la hi an nepi dole rengun mandalay ti ang chi khopui lian lama hian min ong hlana lam tang hi anin therna sa ve le thova mandalay khopui phei chu thaliam ta lam khan PDF pol then kha chuan an chua san mai tur thu an soi kan ti to kha khopui lian lama hian mi pon tama ngai dana pher lo theilova sipai council pai thak hlei thei ring lo thata ko om maya nakina zoya rama thatle be sei pol po hi antama niang sipai dau hi aso tak lo ti pol le sipai lama tang hi khopui lian lama hian an kat nuk ve rengani hei hian duangin Myanmar Spring Revolution kalzel hi ati chak theita lo ni na lang bok voin mai ni som pakwa khan rengun khopui laili city center ma Great Bandula Park mazona motor park na mun ol zau zet maya sipai council thop na program an nei vele tamo maya mi pon lo tamin ven himna an uluk hle boka chulai vela kong pui an omna kalpo thei zong chu an khar veka US embassy omna hlui Merchant Road le Stock Exchange building in Kara mi puyan kim ve mur mayani chutiang chuan tukindaria ta tang khan sipai council thop na le mino hlanan remna kongzon in biak na asoi thop tu polin anti demonstration an nei vele a ramchung mun sanga demonstration a Buddhist pui thiam ho mu turan om thin khania voina anti demonstration a po hian Buddhist pui thiam ho mel mu tur om le boka sa kho roi tu te zinga po hian ngai dan in anglo tak an om ti achianga Myanmar ma Christian pui thiam ho pastor te zinga po hian min ong lana tan fe hi anin phum ve nuk mai thei thowani engpo ni se achiang lo lelte walam le ro tiang mai ni hi mani me ni som paruk INP mizo channel thok tu te kan rem chan lo ni takhan nepi do khopuya po min ong lana sipai council thop zongen national peace talks pompui na lam hoi demonstration an nei do na an tan main bom voi ni apuak ngal tamaya an thul le ta ni rengun lam hi chu ven himna khau boka chutiang em chu om lo ni na lang Tanin Tari region Tanin Tari township huam chunga West Bapi khwa mai ni som pakwa tukindar nga vel khan in daw na chuak vele a terrorist council sipai panga an thi ni nan soi tunlai chu Arakan Army AA tele terrorist council te hi anin mule ar tharle tahleya naktuk maya lo om to tur remna le mon na zon na in biak na tel tura an som na Arakan Army lampuin tel ven tum lo thu an soya tang khan an bo ruak atang zual le ta sipai lam chan chin puang thin tu ber zomen tun chuan AA te khosak dan hian buaina achua tir vai chuan sipai council hiron mo pu reng su se ti in AA how to tun miat nai at cha ani tuna kan la om mai po hi rakhain mi puin har sat an to kan phal lo wang mai ania atibok Karen National Union noya an nam sipai KNLA ten nimin chonulam khan ti bobu ke man la ti kan soi to a sipai council lampu an tloma la hleng ti chu thil chiang sa ni an kem me wan chan le ta chu tukin lam chuan an thoma ring le khop mai tukin var ma dai an mani lam sana azing lam dar ni khan miawadi township pa leke ko lam chu thlo nai nan bom le a dar ni le minute som ni le pariat khan a voi ni nanan bom le boka atum ni na phei chu miawadi lampo angor hing dot thin ni in a muna om te chuan an soi nge ni hemi chungchang hi PDF lam chuan chiang zo ka soin PDF kopra pol te kem chu
sipai council lamin an boma wangin PDF member pathumin thliaman tuara anjinga pakhat chu angai tu omviau nin an soi te bobu ke man lak tum nimin khan terrorist council sipai paruk chu nung chungin KNLA lamin an man nin an soya ral thuam man an nga hle boka terrorist sipai an ka hlumza tero voin lam thleng khan an la chui chiang mek chawani Cobra Paul ten an soidan chuan indona an man chi YAK 130 thona pani bom thak na an man chi K8 thona pakhat chi rang ranga man thei MIG 29 thona pakhat mangin terrorist lam chuan voisom thum le pangalai mayan be nin an soya heta tang hian hau tak ti chiang maya Cobra Paul te ne na kem be an nia Cobra Paul te tangin mi pui sipai pathumin ramtan nun na an hlana midang pali in thliaman tuar bok anral thuam lak sak chenin an soya ma se achip chiar chuan kan soi lo mayanga RPG silai chi rang rang sniper te man chi silai bom chi rang rang palpu bom te chenin tin silai mutam tok map le file poimo te nen kema om zong zong chu an root zawani maya an lom view ngeyang nong chunga an man te po thatakin an enkol ti voin khan an soi boka ke man beilaya KNLA lamin an ka hlum te ro terrorist lam chuan an theina zong zong nen an thian te ruang te chu an la ve zelani an ti kumsom thum le pani chung sipai nan lu nuwa nimin khan KNLA lamin an lak sak vele ta hlol mayania mi pui sipai te puina atel boka thil chin chia tlak tak ani le nge yang nimina ke man bei khan kem che velami zanga lai mai chu kem che vel thingtlang khuwa tanga mi zanga lai mai chu Thailand lama an tlan le ta hloma Thailand po hian thatakin an lo dong song tapot ni nan soi sipai council chief min ong lanan remna le mon na kong zon na na inbiak na neya tum chu naktu khian tanani to tur thu sipai lam chuan an soi soito ang khan inbiak na tel tur ming pe hi Paul som lai an oma chung te chu sipai council ne na inkap lem lo an ni hlom ti kan soito boka chung Paul som zinga Paul thum chau chuan an ho tu luber an chairman te an tho thei dona Paul sari dang te ro chuan an vice chairman an tho hlom dona ni minong hlana hian Paul khatzelin a ran pa thewin a mudon ni in voin khan zomin tun chuan a soibok in biak na tel om tak tak te tel si lo hian remna kong an zong thei mi wangem ti ero kan thir zelon nia NUG sarkar chuan April thaliam ta chung khan ram chung hun rang ranga tan pui nga te tan pui nan Myanmar chet million sa chuang asem chuak ti asoya ral thuam an nei hlei theilo kan tina a mi puyan ngai tu na hi ana ve hle ti alanga thuni na phong chel tu an la ni theiri lo chungin hetiang hian ma an lo la thei vea an fakom ve viau mai indona wanga mani in chua sanaral tlan revolution tel ve hliam tuar tele ramtana nun na hlan tu chung kuate kutwal lei chama ram boya wanga eile bar harsa tanpui ngai ngoi ngoi hole chan rang ranga wanga tanpui ngai te chomdol nan an tho puitenen man la zel ti an soi bokani tin NUG president Duwala Sila an asoi dan chuan NUG sarkar noya dan le rai rorel na lam kal puyani theinan ram chunga township som panga a section 10 darin judicial board dinani thu asoi bok nimin khan sipai thi an tam deuh viu ni na langa nidang ai chuan an lo tam le deuh boke khitet media chuan terrorist council sipai som sari le parukan thi ni in PDF report rang ranga don na tangin soya NUG lam chuan sipai somret le pathuman thi ni in asoi ve thunga an thu don hun a in ang lo deuh te poni mai theya report an ton chin a in ang lo te poni mai thei boka sipai som thum le panga in hliam an tur bok ni in NUG lam chuan an soyani voin mai ni som pako chun khan ram chung mun rang ranga demonstration nei an zel boka ma se mi pui na sataka kongzo vut lam chu a to meu lova tlom ngai fal deuh te le tran la thei deuh te in hor khom kongzo chun zom hi ram chung mun tam taka mu turan la rengani ole Myanmar chanchin langsar zual kanan ti chua thei chu khati zong khania atop thlengamin lo ngai thak sak le wangin in chunga kan loma kan chanal himin lo ngai thak sak zel turin kan ngen boka chu